Kawira Mwangaza na njore yawe ni bakinyete ntereche Gojimenti South na renga bana ojo wa Karaja onekete kwikia migwekere thirikari ya Kinyeria ni abatere gucokerwa gitikionga bana Kawira uria bakuthinga tene kinyana mukuru wawe Murega Baichu nonekete kinya kumeneria thirikari ya gavana Mutuma akiuga kuma iri kujokio tongeria gutingugi ikuoneka Miru mukuru wawe nawe akiuga akethira Kawira atecokerwa tikionga bana ndene antuko 45 chiezete bagatumiria murunga mojo mweru motugikare ni agukari muchemani onejo jwa Kawira narua kiri mubango jo Korea kana Kamiru jora waringa bana Kawira Mwangaza ntereche Goji nethirite amukiri na nkero na wingini ya kariba guku na kiaria mukuru wawe Murega Baichu ni baugite atongeria Bamiru no betite na mbere kurwa na mibango yao nawe Mwangaza akiuga mutongerero gochita ntomurume buru ni bedre beka bana na wende bene. Ningeomba rais wetu Ruto na Kindiki wapatie Kawira Mwangaza ulinzi wa kutosha. Apatiwe ulinzi asipatiwe? Apewe ulinzi asipewe? Yani hao viongozi wote wa Meru wanaume kuliko 100 wanaungana kumpiga mama Kawira Mwangaza. Lakini Gachagua akiingia Meru wanajificha. Aibu kwao na ni waoga. Na kama kuna mwanaume anajisikia aoge ndebene tukutane kwa debe. Kuoga mbi. Na nebo dideria bwaga bwaboni ora mutangangone ruangare ne mwangi. Na tutibakira. Bale anda kuendelea Kawira ogwa. Mokwa na manu ntakanda kirogwa makatero jajenderia Kawira ogwa waende wasiende. Kingi Baichu na rombete mutongirwa mugongo na munini wawe withira bagicokeria Mwangaza gitikionga bana nethira kirita mukana jwa ntuko 45 kethira tio bakarita mwerekera jwao na wasiporundisha hiyo kiti yake ndio sasa tutafanya uamuzi. Kawira asiporundishiwa kiti yake ndio sisi kama chama cha Umoja na Maendeleo Party na watu wote wa Meru pia wale wa kwamba Kawira Mwangaza asiporundishiwa kiti yake in 45 days, siku 45 ndio tutachukua nini uamuzi, tujue vile tutasema. Ntumwa ya Mwangaza kiringa bana mutumanto ethingia neje nonto ndakulitira nchera ndakwaira na mugongo ndakumaria kienine gianto wajo kiegite giako warwa nani kuma ntuko ya mbere wankamatira kamindo watigira ndikwebeberwo wakarira gitikia mwekuru. Shame on you. Na kama wewe ni mwanaume sana tukutane kwa debe. Na kiugete agakaroroka. Kaga achwa kiawe na bwawe. Na ende anaimbetie tokai. Jamu akoroka na jangu tuere nyomba. Ati Kawira kugeria kubangira. Saitani ashindwe. Tebangagirwa ne mono cha siasa. Karati. Kwa hivyo tunaambia huyo gavana anajiita gavana Bonoko apeane heshima. Bila kwenda ni maendeleo. Hatutaki ujinga. Mwangaza nkoroki na chetete wati kinya kambi yamba na akiuga kumeberu obisini na ukamiru etete na mbere kukua makimirandi ya witi na mbere akiuga njumeno kaigo kabakaba kigena kia kana Kamiru Rauto na mwadi kuma mwadi jue 3 jue 4 jue 5 jue 6 jue mugwanja jue 8 kwebyo bonete Kawira na miaka iri ya mpurwa ya kuangaikwa ya magamba imuonaga nkinja barabara
Kawira na miaka iria kuangaikwa na magamba na kuurwa na guimpicho jo tano nindejaga na ambassador kana ndejaga nacio baugera Kawira kiara kimwe gitiuraga ganda nonto nande bena biara 10 bena bia MCA bia ma MP bia ma senator ma contractor makatero bia lentore bia munya bia kingangi bora gite ndaingana yamba bibi Remero birare mokuya mbeta chekana kamero ibirare rembasare ibiranywira roje irima gotebia kabakuga ende itokwenda kuende mirwe na ngwataniro enene ngwataniro bibi gato Muthiene ntumo ya Mwangaza kere Seneta Kadhuri Murungi andikaga baruga kwa controller of budget akauga mbesa itekeje meru thaa hizi nonto ni kwejari nikiate gutwira ni ate ikuthithia nikiate gutwira kumego jige shigo mbunge kya Southiment nke report rateto cia weru weekendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare.